na Facebook stranici Nova S vidim vijest kako se negdje blizu Beograda iz neke rafinerije izlilo 82.000 litara nafte. Previše je to nafte da, mislim, da bi odjednom nestalo, ili je to nestajalo danima, a da niko ne primijeti. Čudno. Ali eto, i to bilo prije par dana, niko da primijeti tu naftu. Možda nije ni izlilo se. Možda je pogrešno objavilo nešto. Ali ima nešto još zanimljivo. U sklopu onog što Kusturica govori, da tabloidi i neki ljudi ko podrži studente, tabloidi pišu o njemu svašta. Ali se dešavaju i čudni otkazi. Tako da vidim na Facebook stranici Milunka Savića kako je Nemanja Nikolić, igrač Partizana, sklonjen iz kluba zato što je javno podržao studente. Ne znam da li je ova vijest tačna, ali ako jeste, postoji slika. Ja ne pratim sport, ne znam ovog fudbalera, ne znam nijednog, ali postoji slika. On i neka djevojka, Taki Nikolić, sa Instagrama. Znači, vjerovatno istina. Podrška za Nemanju Nikolića. I znamo da cijenimo taj gest što je podržao studente. A ovo, vratit će se u klub. Ja sam i onako navio za Zvijezdu, pa trenutno ohladio svoje navijanje za Crvenu Zvijezdu. Znate, mada ja to i ne gledam. I podrška još jednom za Nemanju Nikolića, igrača Partizana, koji je sklonjen iz kluba zato što je javno podržao studenta.